Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Imashina tentacionta mishanamantami rikushpa yachashpa katinchik. Rikukunchikmi Jesusta diablo pandachisha nishkamanta. San Mateo capítulo 4. Ñawpa programa pi nikrukanchik allimi kan ñukanchik ashata samarina. Manarij tentación pi urmashpa ñukanchik harkarinata yachana, samarinata yachanata nikrukanchik. Ñukanchikka ashtawantikka umashka kanchik, tentashka kanchik,
imatapish ñuka munashkata paktana, imatapish ñuka nishkapi, ñuka munashka shina sakinchik Diospi krinata y ñuka allichinatami yuyanchik. Chayta rikukurkan, chay tentacionpi urmanchik achkakuna. Mana kanchu shuk yanka tentacionra. Chaymanta nikurkanchik valgimi kan yachana imashina mishanata tentacionta, pero Dios munashka shina, Dios yachachishka shina. Mana ñukanchikka ya Diospak munimanta laduyanachukanchik. Ñukanchikka tentashka pandachishka mikanchik, yuyanchik mari Dioska mana huyashkata. Kayachipika rikushun mana Diospak munimanta laduyanakashkata. Kunanka rikushunmi misi diablo Satanaska shuktiklaya kikinta ñukata pandachisha nishkata. Ñukanchikka tentashka kanchik yuyankapak Dioska mana kuyanchu nishpa. Chaymantami kayachaypika rikushun. Achkakunami ninchik chunga kutin kay versuta ni chaymantaka ña mishankillami, ña mana atichinkichu. Achkakuna nishkata uyashkanchik. Chunga kutin kay versuta ni chaymantaka ña mishankillami, mana atichinkichu. Tiyanmi hintikuna nikkuna Dios ñukata mana ayudan. Ñuka kayta chayta rushkani, tukuyta rushkani. Shinapish Dios ñukaman mana kutichin. Dios ñuka munashka shina mana kutichin. Ñuka shuyashka shina Dios mana kutichin nishpa phiñarinchik, koleranchik y achkakuna karuyashkakunapish, laduyashkakunapish ya Dios manta. Achka hintikunami ima kunapipish ayudashka, ima kunatapish rurashka allikunata. Shinapish mana chaskishkakuna Dios kutichishkata. Paykuna munashka shina, paykuna yuyashka shina. Chaymantaka phiñarinkuna, chaymantaka karuyashkakuna ya Dios manta. San Mateo capítulo 4 verso 5 pi kaytanin. Chay washaka diabloka Diospaklla pueblo man pushashpami Jesustaka Diospak wasi hawa punta pichurarka. Chay pichurashpaka kan Diospak churitek kashpaka kaymanta ukuman washikuy. Illu Dios killkachishkapika Dioska kanta hapichun paypak angelkunata kachangami. Kambak chakikuna rumipi ama chugririchun paykunapak makiwan charingallami ninmi nirkami. China nikpimi Jesuska kashna nirka. Dios killkachishkapika kashna pishmi nikun. Kantamantak Dios taka ama yangamanta kayta chayta rurinichu ninmi nirkami. Misi diablo Satanás puntakutin piñukanchikta mana pandachi tukushpa, mana urmachi tukushpaka katingami ashtawan kayta chayta nishpa. Misi diablo Satanaska mana chaykungachu kikinta ñukata pandachinapika. Mana yachanchik imashina, shinapsh rikunchik, ya Dios teorina wasi punta hawa alto mun pusharka. Chaypi minin kaymanta washikuy. Dios kanta huyashpaka wakichingami, mana sakingachu urmachu. Kaypika shuk hatun yachaytami llukshichi tukunchik. Yachana kanchik tukuykunallati. Misi diablo Satanaska ñukanchikta pandachisha ningami kikin ñuka pikashkapi, ñukanchik identidadpi. Ñawpa programapi rikurkanchik kikin ñuka ministishkakunapi misi diabloka pandachisha nin. Kunanka kutin ñukanchik pikashkapi pandachisha nin. Misi diablo Satanaska kaypi nikun ñukaman rikuchiwe, cierto tikshukanka Diospak churikanki. Kishpichi Jesucristo nikurkanchik kallarigrirka Diospak obra, Diospak ministerio, Dios mingashkata. Kishpichi Jesucristo ka kaykamaka manarik milagros kunata rushkachukarka. Chaymanta pandachisha nirka. Cierto tikkan Diospak churikashpaka kayta ruri. Cierto tikkanta Dios huyashpaka aber wakichingami. Rikuchiwe, cierto tikshukanka Diospak churikanki. Manakashpaka yangallamanta ñuka Diospak churikani nishpa desvariashpa musparishpa purikunkiman nikshinami karka Satanaska. Ñukanchikpi chashnallatimi yuyanchik achka kutin. Ninchikmi ñuka ya Diospak churikashpaka mushuk autotami chariman. Ñuka ciertuti Diospak churikashpa Dios ñukata kuyakpika ashtawan hatun negocio tami chariman, achka kullkitami chariman. Ciertuti ñukata Dios kuyakpika, ciertuti ñukata Dios kuyashpaka ñami kay problema kunamanta llukshichiman, ñami kayka tukuy alli tukunman karka, chaytami yuyanchik ñukanchikpish. Misi diablo Satanaska Bibliatapishmi ocupan. Dios kanta kuyanchu, Diospak churichu kangi, rikuchi nin, cierto chukanka Diospak huyashka kangi, cierto chukantaka Dioska huyan nin. Ñukanchikpi chasnallatimi kayta chayta ninata kallarinchik. A ver rikuchiway Dios, ñuka kanta huyani, kanta sirvikuni, kanta katini. Yuyanchikmi Dioska ñukanchikta pandañampi kajpipish kishpichina kashkata. Ñukanchik kariyashpa kawsakukpi, kariyashpa purikukpipish payka ñukanchikta kishpichina kashkatami yuyanchik. Kayshinami tukunchik kikin ñuka. Shukutimi achka hipawiñikuna yayapak autota apashpa pakalla rishkakuna purinaman, pasyanamun rishkakuna, pukllashkakuna, pukllashka washaka ubyayta kallarishkakuna. Shuk kanishka
ama upiashpa katishun harkarishun de repente ima accidente charinchikman pero kay shuk kanishka ima pena ima mana tukungachu upiashpa katishunlla chaypakti charinchik abogado ñuka yayami kan abogado pay ñukanchiktaka lluqsichinqallami presopi kaqpi ima misanqallami defendinqallami nishpa kazin chayshinami ñukanchikpi tukunchik achka kriqkuna ninchik ya Dios ñukata kishpichinqallami ya Dios ñukata perdonanqallami ñuka imata ruqpipish payka perdonanqallami payka kuyanmi nishpami ninchik shinallati uyashkanchikmi kayshina tukushkata imashina shuk soltera casaran shuk mana kriqwan pero payka nin charini shuk versota ya Dios nin ñukata respaldan ya Dios ñukawan kan ñukaka krini seguruti Dios cambiay tukunga ñuka casaragri musuka mana kriq kan pero seguro kani krini Diospi pay musuyachina Dios cambiana kashkata kashna chashnami ninchik shinakaqpipish ya Dioska mana nishkachu chay musuwan casari mana ya Dioska prometishkapischu chay mana kriqta cambiana kashkataka pero shinapish achkakuna yuyan Dios kuyashpaka kantaka kushi kawsaypimi churanka casaraylla mana kriqwanpish pero kushi kawsanqillami nishpami chaylaya yuytami mishi diablo satanaska ñukanchikpi churan Dioska musukyachinqallami chay hipa wiñitaka kanka kuyanqimi nin chaymanta casaraylla chaylaya yuykunata mikun satanaska y chashna urmanchik trampapi yuyanchik Dios kayta chayta nikushkata yuyanchik ayudana kashkata Dioska allichina kashkata ñukanchik mana kasushpa kawsakuqpi purikuqpipish kishpichik Jesucristo chayta entendin satanaska Diospakshimi Bibliata ocuparka Salmo 91 ta rimakurka achka kutin uyaqkuna mishi diablo satanaska Biblia manta ruhichishpa versokunatami rikuchinga kikin ya Diosta rimay tukuchun kikin kayta chayta ruri Dios nichun Dios kayta ruri Dios pakshimi pimi kayta nikun kay verso kayta nikun nishpa nichunka satanasi wakin versokunata rikuchingami kikin munashkata rurachun Dios kan munashkata rurachun nishpa chayta krishpaka kikin kaninkimi ya Dios cierto tik ñukata huyashpaka cierto tik ñuka kambaq churi kaqpika kayta ñukapak ranakanki y kay punllapaq chaytami ninkimi kikinka ña domingota ñuka diezmarkani yuyari ñukaka ña sarun domingotaka ya Dios teorina wasipaq ima ayudanapaq achka ofrenda kurkani yuyarinki Dios kanka allichinami kanki kay ñuka problemata kay punllapaq chay watapaq chay killapaq mana kashpaka gentikuna kaninkami imashinati payka kriqkani ninri mana cierto kashkatami rikunkakuna gentikunaka nishpami nirinchik chashnami ashata ñukanchikka nirinata yuyanchik kishpichik Jesucristo chayta rikurka mi diablo satanaska pandachisha nirka Diospi pay seguridadta charishkata kikin tentashka kanki Jesucristo taningapak kayta ruri chayta ruri diabloka tentakurka ya Diosta Jesucristo nichun kayta ruri chayta ruri pero mana chaypaq karka kay parlashkata hapitukunchik rikuytukunchik Éxodo capítulo 17pi kikinkuna yachankichikmi Israel puebloka lluqsichishka karka Egipto llaqtamanta paykuna watashka shina kawsakurkakuna y paykuna shitashka pambata purishpa shamushkakuna karka achka punllakuna washa ña shamurka chay Redefin nishka puebloman chaypimi puebloka yakunaywan karka y chaymi nin kay verso 2pika chaymi Israelkunaka Moisestaka upyanapaq yakuta kuy nishpa rimarkakuna ima nishpatik ñukawan phiñarinkichik ima nishpatak mandak Dios tukuyta ruritukuq kashkata rikushun ninkichik nirka Israel puebloka ñukanchik shinallatik ishki rurayta charirkakuna paykuna kriytukurkami Dios kutichiy tukushkata paykunapaq ministita ya Dioska Egipto llaqtamanta lluqsichishka karka kishpichishka karka chay esclavitudpi kawsakunmanta puka mama kuchatapish chawpipi paskashka karka pay yakuta kuytukushkata entenderkakuna yacharkakuna mana wañuchun sakinata yacharkakunami kay Israel puebloka shinakaqpipish paykunaka aqllarkakuna Diospi mana krinata ashtawanpish haminata ashtawanpish huchachinata ashtawanpish kayta ñukanchikman kuyninatami kallarirkakuna Dios kayta runakanki shuklaya actitudta charishkata rikuytukunchik mana karkachu tayta amito ñukanchik yakunaywan kanchik yakuta kuway nishpa mana nirka Dios yachanchik y krinchik kan kuytukushkata mana chashna actitudun mañarkakuna ashtawanpish paykunaka qhariyanata kallarinkuna kanmi ñukanchiktaka pushamurkanki kanmi ñukanchiktaka apamurkanki allipish kawsakurkanchik Egipto llaqtapi nishpami huchachita kallarinkuna shinakaqpika ama sakichu yakunaywan kaypi pasachun mana sakinachu kanki yaku illaqta ñukanchikta Moisés ni rimay Dioswan maytata ñukanchik yaku illaka sakirishun chaylaya actitudwanmi rimarkakuna mana ñukanchiktaka Egiptomanta lluqsichishka pushamushkachu kanka kaypi wañuchun mana respetuwan maypish kachun qhariyashpami rimarkakuna
probasun nirka Diosta, tentarkakuna Diosta. Shukmi kan Diosta kazuna, pero shukmi kan Diospa joyaita probana. Hasta wantika Malaquías capítulo 3 verso 10 apimi rimakun Diosta probana manta rimashpaka. Mana rimakunchu may shuktik partepi ñukanchik Diosta probay tukushkata. Achkakunami ñukanchik ya Diospa makita tursishun nikshina kanchik. Y yuyanchik ñuka munashka kachun, ñuka nishka shina, ñuka munashka rato, Dios ñukata huyan, Dios kuyashkamantaka ñuka imanishkata kunakan ñuka munashka shina. Chaytami ninchik mana kakpika Dios ñukata mana huyan, chaylaymi yuyanchik. Chashnaka yuyanchik ñukanchik munashkata ranapaklla kashkata Dios. Chayta entendikichikchu. Israel puebloka ya Dios contra rimarka. Mandak Dioska ñukanchikwanchu, manachu ñukanchikwan nishpami Israel kunaka mandak Diosta fiñachishka mantami chay pambataka Masat shutita, Meriba shutita shutichirkakuna. Nikurkakunami Dios ñukanchikwan kashpaka maytatik yakunaywan kasakina kangari. Dios ñukanchikta kay Egipto llaqtamanta ruhichimushka kashpaka kay ratumi yakutakuna kan. Ñukanchik munashkashina kaypimi kunakan. Diosta chayshina paykuna munashkata ruachishun nirkakuna. Mana respeto ta mana reverencia ta Diosta charishkatami rikuytukunchik. Chashna ratimi achka kutin ñukanchikpish Diosta mañanchik. Dios ñukawan tikchukangi, Dios ñuka familiawan tikchukangi, Dios ñuka wasipi tikchukangi, chashna kakpika kashnami kutichinakangi, kashna kakpika kaytami runakangi. Kay wata tukuripakka shuk mushuk autota kunakangi, achka kullkita kunakangi. Kadin chayshinami ñukanchikpish mañakunchik, ya Diospuk makita tursishpa shina. Ya Dioska ñukanchik munashkata ruachun, ñukanchik nishkata ruachun. Shuk novio paywan casarana nikshina, ñukata huyankichu, ari huyanimi. Shina kakpika ñukaman shuk pruebata rikuchina kanki. Solteraka ninga chay shuk muchitata kusha, shuk uqllita kusha. Mana chayllata ninichu. Ñukaka kan huyashkata rikuchichun nini. Imata nikun. Kay musuka nikunmi chayarina kuchun. Chayka allichu kanga. Ñukanchikpi chayshina ratimi urmanchik. Diosta ninchik kan huyashpaka kayta chayta kunakanki ñukaman. Ciertutik ñukawan kashpaka taytamito kayta kuy chayta kuy. Kashna chashna runakanki. Yorishun Deuteronomio capítulo 6pi. Moiseska allichikun, Moiseska preparakun, y a Dios kushanishka llaqtamun yaykunkapaq. Verso 16 pi rikuytukunchik imashinami kay Éxodo capítulo 17 pi nishka shinallatik. Mandak Dios kankunapaq tayta Diostaka Masat llaqtapi imashinami pay tukuyta ruray kashkata rikushun nirkankichik, chayshinaka ama rurankichik. Achka watakuna washakunan rikunchik milli diablo Satanás, y a Dios aqllashka pueblota inkitasha nirka, pandachishun nirka. Jesús kachayta entendin. Mana karkachu tiyan angelkuna o mana tiyan angelkuna. Jesucristo urmaji payta hapichu. Mana chaychu karka. Mana karkachu ya Dioska ñukayayachu o manachu ñukayaya. Payka kishpichitukunchu o manachu kishpichituku. Mana chaychu karka. Mana karkachu ñukaka Diospak churichukani o mana Diospak churikani. Hasta wantika rikunchikmi ya Diosta tentakushkata. Ya Diosta pay munashkata ruachishun nikushkata. Shuk pruebata mañakushkata. Mana kashpaka kampi mana krisha nishpa chaylayami nikurka. Shinapish Jesús kayasharka y a Diospi krishpa confiashpa katina kashkata tukuypaq. Kishpichi Jesucristoka kikin ñuka shinallatik tentashkami karka. Kayta nishanini huyashka uyaq. Y a Dioska mana ñukanchikman imata rikuchinata charinchu. Y a Dioska kikinta ñukata huyashkata rikuchinkapaq ima pruebata mana rikuchinata ministinchu uyankichu huyashka uyaq. Y a Dioska ñami rikuchirka kikinta huyashkataka. Y a Dioska mana kanman shuk mushuk carrota, shuk hatun televisorta, shuk alli negocio kuytukunchu. Kuytukunmi chayta kuytukushpapish, pero mana chayta kuytukunchu. Y a Dioska mana kanpak tukuy problema kunan kay rato allichisha ninchu. Y chayta ruytukunmi. Dioska imata mana runachu kan, pay kanta huyashkata rikuchinkapaqka. Payka ñami probarka kanta huyashkata. Payka kacharkami paypaq churi Jesucristota hatun cruz hawapi kanmanta ñukamanta wañuchun, yawarta hicharka perdonankapaq, y a Dioswan ñukanchik alli tukuytukuchun. Payka ñami huyan. Rikuy imatami Jesucristo nirka. Dios ñukata huyanmi. Ñukaka ima mañanata mana charinichu ñukapaq. Payka ñami huyan. Krini ñuka paypaq churi kani. Krinimi Dios ñukapaq imata charishkata. Chaymanta ñukaka mana nigrinichu ya Diosta kayta ruri chayta ruri. Probankapaq. Mana tentashachu chayshina. Chayshinami kutichirka kishpichi Jesucristo. Mancharinami imashina Jesucristo kutichishkaka. Y chaytami ñukanchikpish yachana kanchik kunan kay punllakuna. Y a Diospaq churikunaka ayudanchikmi. Mana Diosta kayta chayta ruri ninchikchu. Y a Dioska mana shuk títere, mana shuk muñeco shinachu kan. Payka ñukanchikta mandak, ñukanchikpaq señormi kan. Payka hawapacha ñukanchik yaya, mandak kunapaq mandak, amukunapaq amumi. Kikinka mana paypaq makita tursi tukunkichu.
kikin ñuka ashtawanpish ayudanami kanchik mana ninachu kani Dios ñukawan kajpika kayta chaytami ruramun mana ashtawanpish nishun ya Dios pagi ñuka kanpak churi kani imapitik servitukuni yaya Dios imatik kanpak munay imapitik ayuditukuni imashinatik kanpak munayta rurasha ñuka kawsaywan achkakunami ya Diosta kayta chayta nishkanchik shinapish mana imapi ayudanchikchu tentación shamukpika Jesucristoka mana kallarirkachu ninata tayta amito ñukaka kuyankichu o mana kashpaka musparikunillachu mana chaytanirkachu kishpichik Jesucristoka nirka kishkashkami kan ama kanpak Diosta tentanki achkakunami shuk versota hapinkuna y chaywan ninkuna Dios kashnami runa kanki ñuka krini kan kayta runa kashkata kay killa tukuripak kayta runa kanki tuki chaylayami ninkuna achka gentikuna chinakakpipish ñuka nini tuki Diospag shimita riday kishpichik Jesucristo nirka Satanás yachanimi kishkashka kashkata ya Dios kachay tuku angelkunata pero shinakakpipish kishkashkami kan ama tentanki kanpak yaya Diosta achkakunami krinchik yuyanchik Dios kutichina kashkata kaylaya chaylaya shinapish kuyashka uyaq Dioska mana obligadochu kan ñukanchik munashka shina kikin munashka shina kutichinkapak paymi kan Dios pay shakishkallamanta pay kuyashkallamantami ñukanchik mañashkakunata kutichiy tukun shinakakpipish mana obligadochu kan ñukanchik nishkata ñukanchik munashka shina kutichinata ñukanchik nishkata kazuna ñukanchikqa kanchikmi kazunkapak ñukanchikqa kanchikmi ayudankapak ya Diosta servinkapak mana ñukanchik munashkata mañankapak mana ñukanchik nishkata ninkapak mana kanchu kanki mandak ya Diosmi Jesucristomi hatun mandaq kan chaymantami ñukanchikpish kay punllakunapi kikin ñuka imapi kashkapi tentaciones shamukpika ashtawanpish Diospag shimita rikushun Diospag shimita yachashun kikin ñukapi kashkata rimakun tukuykunallatikmi pandarinchik tukuykunallatikmi ninchik achka kutin tayta amito ñukawan kashpaka kayshina chayshinami ruranman achkakunami nitukunchik ya Diospa obrapi ministeriopi kaqkunapish tayta amito ñukawan kan kaqpi ñuka yachachishkata uyaqkunaka mushukyanmanmi cambiarimanmi entendinkunamanmi kazunkunamanmi ashtawan kanpakman kuchuyanmanmi ñuka yachachishkata uyashpa ñukawan kan kaqpika nishpa ninchik ñukanchik congregación iglesiakunamantapish nitukunchik ñukanchik congregación iglesiaka cierto ti Dios ñukanchikwan kaqpika ñimi ashtawan avanzanmi ashtawan kaypimi wiñakunchikman hatunmi kanchikman kashnami paktanchikman ninchikmi achka kutin pushaqkuna liderkunapish Dios ñukawantik kaqpika ñamari ñuka iglesiaka ashtawan hatun kana ñamari ñuka ministerioka ashtawan riqsishka kana Dios rikuchiway imalayatik chayshinami achka kutin ñukanchik yuyanchik chashna ñukanchikka ñukanchik munashkata Dios rurachun nishpa yuyanchik kikin krinkichu Dios kuyashkata kan yuyashka shina ima mana lluqshikpipish shina kaqpika kikinka Diosta mañashpa katina kanki ya Dioska kutichinkami wakinpika ñukanchik Diosta mañakunchik kaymanta chaymanta y ya Dios kutichin shuklaya mana kutichinllachu ashtawanpish tuki arlevis lluqshikuq shinami rikurin chaypi nitukunchik kikinpish ñukapish ya Dios cierto ñukata huyanchu cierto ya Dios kutichinchu imatik tukun mana allimari rikun tukuy nishpa nitukunchik chaypi wakinpika nitukunchik ñukanchikpish cierto ti ya Dios ñukawan kashpa cierto ti ñukata ya Dios kay ministerioman kayashka kaqpika kaymi tukuna kaymi ñakana kan kashnami lluqshina kan nishpa chashnami ñukanchikpish pandarinchik achka kutin tukipimi chayshina ya Diosta tentanata kallarinchik kayta chayta runa kanki kayshina chayshina kana kan nishpa tukilami ñukanchikka pandarita kallarinchik kutinllatik nitukuni samarina kanchik tapurina kanchik imatik tukukuni ñukaka ya Diosta ayudakuni o mana kashpaka ya Diosta nikuni kayta runa kanki chayta runa kanki kikin kay rato apakunki chari sinchi pruebata ima shina chari kanki kay rato ima tentación ima pruebata chari apakunki tapuri kikin kay ya Diospag munay rurarichun ayudakunki kikin nikunki ya Dios kanpak munayta rurapaylla o mana kashpaka kikin Diosta mañakunki tayta amito ñukata huyashpaka kayta ruri tayta amito ñukawan kashpaka kaytam runa kanki kashna ruri chayta nikunki kan mañashkata uyay imalayatik Diosta mañakunki ya Dios kanpak munayta ruri nikunchikchu kanpimi krini Dios yachani kan ñukata huyashkata yachani ñuka kanpak churi kashkata chayta nikunkichu uyay imalayatik Diosta mañakunki sinchi punllakunapi chari kanki shinapish kay versowan tukuchisha nini kuyashka uyaq kayta yuyari kunan kay punlla Jerusalempi kawsaqkunalla kankunaka profetakunata wañuchiqkuna Dios kachashka willaqkunata rumiwan shitaqkunapishmi kankichik tawka kutinmi mama atishpa paypaq wawakunata alas ukupi uqllaq shina tandachisha nirkani ashtawanpish mana uyarkankichikchu achka kutin Dios ñukanchik kawsaypi imakunata rurakun shinapish ñukanchikka mana ñukanchikwan imata rurakushkata shina yuyanchik ashtawanpish ya Dioska nin shamuy ñukaka mama atishpa shinami kanta uqllasha nini imashik kanman uchilla pullitukuna mana mamapaq alas ukupi uqllashka kashpa
wañunmanmi nachu. Shinapish achka kutin ñukanchik kaninchik ñuka munashkata ruachun, pero ya Diosqa convidakunmi payta ayudachun, payta servichun. Ama ñukanchikpish fariseukunaka shina harkashun Dios imata ruakushkata. Ashtawanpish ama kariyashun fariseukunaka shina Dios imata ruasha nishkata. Kazukunkichu Diosta, kuchuyakunkichu Diospakman, sirvikunkichu Diosta, ima llaki ima problemakunapi kashpapish. Y a Diospak churikunaka sirvinmi. Y a Diospak churikunaka mana ninchu Dios kan ñukata juishpaka kayta ruri chayta ruri. Chaypak grande kanishun perdonay tuki ñuka mana allikunata ruashkata. Ñuka pandarikushkani. Ñuka mañashkani kayta chayta ruashun nishpa ñuka kawsaypi ñuka familiapi. Kunanka tayta amitu kanta kazushanini. Kanpak munayta ruri ñuka kawsaypi ñuka familiapi. Kanta servishanini, kanta kazushanini. Mana ñuka kaña probashanini kan Dios kashkata kayshina chayshina. Y a Dios kazunata yachachiway. Kawan alli tukushanini, kanta chaskishanini ñuka shungupi. Kawan sumakta kawsankapaj. Chayta nishpakani pagi tayta amitu kanta rikskamanta. Pagi kanpak obramanta ñuka kawsaypi. Humillarishpa kanpak ñawpaman shamuni. Kumurini kanpak ñawpakpi. Kunan krini kanpak wawa kashkata. Kan ñukata huyashkata. Ñukapak allikunata charishkata y a Dios. Ayudaway ashtawantika kanta servishpa kanpakra kawsankapa. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.